gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mengayun, memecah sunyi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mengayun, memecah sunyi, selang-seling sahutan ayam. Tapi insan, kalaupun hanya ada mata yang jeli, dipejam lagi. Hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari. Suara insan di alam mimpi, tabu